nantean. Dekin kok menteli mulai ban ngoso din nak Mas. Mas Ismail. Dina nanti adin nak bayi lah ya. Hatijah! Mas Ismail. Mas, kok tak nantean mulai gelap Mas. Iya, kok mulia bantah kok ngoso dekin menteli ngoso kok kalah orang dekin Pas. Engkau mang terbeter ya dan bekna, iya. Bekna perak neng ya dan kok saya ngocak cinta tersayang, tapi di belakang saya. Enggak, engkau berak benih bibir kabar engkau dalam ateng kok niser kabar daya Mas Ismail. Hatijah, Mas, engkau cinta lek, engkau sayang kabaan. ongguan. Engkau bangala sumpah ya dan baan, mantur engkau ria tak ngeninga melekok dalam kobuan. Enggak, mira jaran jo sumpah manu tabrak motor. Bisa kia ngaruh apa lengi koboan kau tahu kia melekok. Ah, engkau pernah sumpah tabrak motor kan engkau si mati wah. Tina mama tengkok lagi poleng kok. Wah, iya. Berarti ada yang mempunyai cadangan lain. Enggak, engkau berak cuma bibir engkau berak akan ada ya Mas. Hatijah, Apa Mas? ongkuan mbak na sayang kangko. Engkau minta sayang kau nunggu dinak kan kok kan molek kan? Lari kari engkau cinta kabaan lek. Senausa engkau banyak abiin kabaan. Baan apa permintaan neto roti kalau ben sengkok. Tangtunya lah parak tompes sekali. Bi si putih, si kuning, si biru lah tompes kia. Mas Ismail, bener perak Roma, peraan. Engkau mas-masan tada tam laki apa sepeda motor tam laki engkau setia minta akaban Mas. Tenang, Pada saya sayang. penta Mas Ismail. Hatijah, apa saucaan mbak lek? Mon gay Ismail, mbak nakur ngucak lah. Ongguan, Nah. tak bibir karena ban kangkok. Perak nomor setong lek. Korsak minta bintang di bulan. Enggak Mas, engkau sekiranya kaban cinta nih serdaya Mas. Ongguan. Iya Mas, engkau tak akan deng, engkau tak berbibir benih Mas, engkau dalam ate. Saya kaban daya Mas. Hatijah, Mas Ismail. engkau lebih sayang kabaan lek. Mun pancin mbak nari cinta ongku kangko. Mun pancin mbak na sayang ongku kangko. Saya ingin membuktikan apa cinta na mbak na kangko. Lek, edin nak tada orang. Edin nak jalan sepe. Mun pancin mbak na cinta kangko. Mun pancin mbak na sayang kangko. Ngerti tang pepe si omak gila. Ya, thank you. Mbak na minta ngajari engkau dalam sore. Marah sih di banyan saya penta daya Mas. Engkau lah minta rial atau roti bareng mbak na. Engkau bana minta jara bareng marah Mas. Engkau. Berarti mbak na tak cinta kangko. Berarti mbak na tak sayang kangko kan? Can siapa tak sayang? Can siapa tak sayang kaban? Engkau perak minta siom pepe mata siom Aduh, ni. jawabannya ngajari ya Mas. Apa sih ini nak ada orang sayang? Arya apa ya Mas? Kemau orang. Arya apa ya tombuna cambe? Jari apa ni orang? Aduh, Mas. Banyakin beras ya deh. Marah ramas bana sani banene minta daya Mas. Mencintai ya Mohon bareng mbak nih Mas nggak jadi minta berarti mbak engkau na. tak percaya 100%. Dong kok bareng Mas ya anu kaban daya Mas. Ya. Marah medem. Betul mbak berema. Medem lah. Ara. Mare kan lah. Ya sing tanang ngai pada kukang kok. Tak nak suara siom. Kan mare puru kan marah. Kan mana siom. Apa Mas? Engkau engguncong ngoco kabaan sayang ya. Senausa engkau andik setong sengak pada nengi budi. Lek. Mun mbak na tak andik sengak. Pada cak na buat singgil katibian. Tapi mun engkau sayang. Engkau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa segalanya yang akan jadi rintangan engkau. Mas Ismail. Hah? Can bener di sengak. Jitan ban tanggung jawab babaan daya Mas. Bermabak naseta atau kara berengko daya Mas. Hatijah. Mas Ismail. Angsalkan mbak nasa pangling ke orang lain. Angsalkan mbak nasa cinta ke orang lain. Lek. Enjok Mas, engkau mentili setong daya engkau tak kira duaan daya Mas. Om Kuat kuat. iya. Hatijah. Mas, Apa sih minta akan kau mana? iya engkau minta sepeda motor perang mas-masin Mas. Engkau agak lus dong kan todus engkau ka oreng Mas. Engkau cak oreng Mas. Oh arwah cak
nandi laki sogi ganteng nengan sila tak yang kuyang kok kan malo daya oleh na cataran orang daya mas. Minta perhiasan. Minta perhiasan selengkap pa. Sekabeter le. Angkuan. Mun mbak na cinta kangko. Mbak na perak kari nuruk karamayana. Padahal apa mas sebelio? Iya mas. Padahal apa? Corak nama mas sepenta. Iya kok nuruk karamayana di bagus mas mas. Pan mapan di mas. Iya. Tapi mun setiang kok cincinya gak ada. Ada apa mas? Lagu satu malam. Mbak na kalau bersengkok bakal cukup benar. Kalung, geleng. Om Kuan. Mbak na malaikat elak lebih rajin, lebih cantik. Engkok malah tak pangling kau orang lain. Kok bangga mon di laki ngabanda ya mas. Lahing kok ba namun semua ma di laki kok mas. Bak nang kok aku berasul seraja mas daya mas. Mas Ismail. Engkok sial. Apa mas sial kang kok dia mas? Takut pada jauh-jauhan ban berak nengi bibir lek. Mas. Bana tak nemu bukti kang kok kan? Iya. Kok bilahi mas demi mas. Kok cinta nih serkaban iya mas. Lek. Tahu sabit abit pada nengi jalan dina. Katalah orang malah tak coba rasana orang. Iya. Iya mas. Ya. Nang kok mulia ya mas. Orang ada mas, engkau sampai cak mas. Wah, jadi ya 100.000. Orang sakit takil lu mas. Becak berempang ku sana. Seket engkau bengko mas. Ya batang reseket Iya, ra becak. seket mas. Jauh salah jalan nak kena tigo-tigo dah ya mas. Mun muak duga. Jadi apa sena banyak numpuk mas bana macam anu nakang kau dah ya mas. Mak biruan apa jera mas? Engkau minta si biruan cap arua si orang dah ya mas. Mak biru apa ya mas? Wah, Kau iya. tang jada. Baca buang jari anes dong mek. Mabaan re. Saya biru setongan nasi Ya. anyar. Lo Aria mas. Saya nggak elang nek. Ya. Ya Biasa yo imi elang. Jo mas, engkau menteli neser kabak napas neser dah ya mas. Iyalah. Ya. Engkau mulia ya mas. Ya. Om Kuat. Iya. Dah. Oh, Atija. Mbak Nadila misem kan tajeria. Sapa lek saya tak tangker jatuh. Setang atere bisa tangker jat degeduk degeter. Mak gunung gunauring kintang kok kaban. Atija. Sapa senggalangan nangkok lek. Senau sangkok bini. Senau sangkok bini beberapa. Sumiati urus nangkok. Arapa ban lek Sumiati. Mbak nama ngandung. Coba mbak na tak beberak lek. Engkau tak kira pangling kau orang lain. Sangkau lah ngocak kabak na. Sak tuli beberak Sumiati. Sak tuli ngandung. Engkau ki korang bergandengan kalaban ban. Aja le nengeramin orang. Sumiati, tunggu tanggal mainnya. Masa segalanya bagi kangko. Bocoran siapa ada, Yon? Wah iya, tak pada mon segalanya bagi engkau ngesek jeding engkau. Ano boleh cekak pasar engkau tanang saya kemayang kuyo. Mbak nyaman nyala jadi nyamper. Kan lagi terembogon. Mbak mempolan rembogan bojoran pada biasan. Engkau apa punya lakona banyak bojoran pada mbak nah. Apaan pada? Kan pada bojoran nah. Kan aja jona bok. Nah, Bayi yang kok mending nyamper wana gigir. kok jatuh karan. Lalakon ibu dian mare. Mare lah. Engkau ya doan mare. Iya. Bapak Ismail lemah. Tadok. Ibu. Ebo mun bojo tiap pisan sanasa. Anasa. Mandi ya kan. Tipe setel. Jarang jeruk ya. Hah, begon nih. Apa? Nah, coba berdoa. Apa? Nah, noni. Rawa. Iya nah apa? Salome.
Bau. Apa nara bau? Colok nah. Ya bang habis kacolok. Salome. Sip. Salome. Salobangku rame rame. Para bu na. Kaset away, hai. Boy sudah ba away dia sial. Salira. Salirang Saliangku mana tahan. Istilah zaman ayuna nyonyot pande leera teleng. pacolokan mam bana pacolokan teka pande engko tanah embu raja rizkina Sayang sakone leera teleng. Aduh aduh pakun pacolokan minta roh kok batang ngantrikan jadi loket minta roh kok batang aduh aduh duh Salome 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 Salobangku rame rame ayo naho mana tahan aduh aduh duh mak cek lemesan pak empak apa reng tale nama namde un marongki mun tak tepak lek nyaraja jale buru depak tade kopi Apa? Apa? Terus. Ayo terus. salah bangko rame rame Terus. ayo naho mana tahan aduh mak jeratina Mbak Andre mak tadi nyium mengkok, hah? 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 Napa? Berempat tahun mbak orang kok yot, hah? Atanyaan kok kabaen. Tak temu tahun nah mulai ki kanak sampai ki raja ulo. Saya majar mbak Andre siapa yot? Empian. Kok? Mak tadi ngelama, mak tadi bongel mbak Ana, hah? Hah? Engkok ria yo, tekak tak ndik lake jam regoi aja apa aji nih. Njak tak cangkolang pada nabak nah, njak cangkolang, hah? Orang ngacur, monero torot bak naria, angkor yang guna eman yot kabak nah, hah? Salah lakona ki tak bener, ki banyak secar kalacer, sompa menangkok di tamoy, pas beendeng tandangan, apa tak malo, hah? Tak malo, marah, ngocak, sepi tolok nah di nan. Nyap! Ada apa men? Ban kalenger yot. Oh gampang cong menoreng kalenger kok jetok kang nambahi reng kalenger ya. Tado. Wah.
sajen semak mbok nyium cong. Bila bu? Hah? Kulo kalang ngerti ngain apa bu? Monoreng kaleng ngere tak nyium cong. Kalau memperin tua nanti sampai siang. Mak korangat. Im. Danja. Danja ja agaja. Arya serius ja agaja. Deki kentore jengkak bana. Ja. Apa mak nyarenge? Jak nyarenge cong. Engkok bene iuna, engkok bene ale entau. Engkok re apa na bancang? Ya siapa sih nyarenge ya? Buru jadi ya? Ya Joko Sari dan kining bergem ya. Apa beun mak tadi ngajari tentang dengan beun rese tuaan? Biasana ngajari laku setep. Ambu kok. Nero ana yoyot. Terus dia pancet. Hah? Iya. Marah belum mentera dia pancet eka bele eka kadar yono norok kadar apa terus dadi seno? Hah? Apa terus dadi kadut kecok? Bo. Gadut kocok kok gadut kecok. Sia terus dia pancok. Mun tak terus dadi pancet mak dong tandangan mbak enak. Sia tak apa ngerasa. Boh, mak apa ngerasa? Apa ngerasa apaan kok? Sampean nongkok di mae. Boh, engkok nongkok ning bengkok. Iya bengkon pancok dia. Ya terus dia pancok. Empian muntae tabui tak kira munyi. Ai. Oh deki. Jek nyarane malala deki nan. Marah dan jelu. Nah. Dek mano? Ismail. Non. Ismail. Boh, ari aku pok ya. Pak Tenggina kok. Ano, Ismail kok. Iya, anu Mas, Bapak. Beribu dion. Telok. Udah tengah lako. Anu Bu Neng, Bu. Imam. Eki. Bareng yoyot. Tapi saka budin nggak nikah ibu. Arapa cong. Mun mokol sak rasara ibu. Saya dilemana kerem setong coplak kon. Kau ketong. Anggap pelajaran pertama bagi nyonyot. Iya. Enggak kiai berarti harga kerem 40.000. Heeh. Mun ngakana jagung tak kelar ngojo. Im bareng yoyot. Engki. Beun mun ngabeseki ning ngaberemah. Buh. Sepan berempanare ya beseki salah nangis malah. Bang. Susah apa? Engkok rek tak bingung mikir lagi, Cong. Bang ki cek nyamanan apa? Ki cek nyaman apa punya keluarga kan neng kabadaan bubut ngandung angki mita kelar mikire laki mik korang si kabalonjo Iya Raim bareng yoyo. Benih. Engak emas sarua pas rang-rang mole tak tahu ablenjoy. Bang, gimik- Masa engak beun ben yoyo tere tak ndek main. Engki mare bu. bamik sibuk bu Tak celok ning ah. Mung Ismail ni heran tila mulai nguso. neng Neng. Bing Sumiati. Bada penapas ini kabu. Mararana engkok retro tawa. Mbak Enre ya beseki sepan berempan arere mak cek bereen, cek sosana, nangis malolo. Apa rasa ongkuna saya dadi berek kabeh kira been. Mun teropawa boleh kagula-gula ngalaki na dia wada. Kau kosan. Bu, Mek terowa. Ya. Iya apa nak? Yo pau gole. sesungguhkan kula kerong sini kabu. Masa emas pon tak enggak sana Pak Are saya pon tak dateng sini kabu. Sangkitan kula bu. Pemberatan kula saya kerong mas sobong kerong bagian kula sini kabu. Sumiati. Iya nak. Sanajan Mbok Enre perak manto kangkok tapi tak ianggep manto benengkok nak Mbok Enre ianggep anak nangkok tibi. Soalnya apa nak engkok anak perak setong ya selakeen Mbok En. Engkok engko naping andik manto Mbok Enre cek bungana cek senengah. Soalnya apa Mbok Enre nang gema benarema engkok matorok dilek engkok lah tak kelar alako sapa
mon tak been sing aremaning kok de iya nak ya. Bu, Iya nak. dan kula andi entua panjenengan dan kula ampun bunga. Sama sapa nemas tak ngaten kula senika Bu, tapi panjenengan nih sereman esto ngaten kula. Dan kula tak bisa ngalangi panjenengan senika Bu. Sumiati. Engko nangkok rela masa todus ngabeseki be enak sanajen be endre angku ya benyak mas-masana benyak engko aromasa jek benelin beli nangkok ben selakeen been tapi nak sepan berempanare ya beseki mas-masana be endela ekorange penta terus ben selakeen de iya ya nak ya seumpama selakeen nginjem poleh jek beri ya nak ya engko setodus kareng tuana be ende ya ping. Bu, sampai mana senika Bu apa senang jalan nanti kula sing ora kodus senika Bu sampai mana injem masing-masing nanti kula tak injem ka orang senika Bu Beena nanggon nanti kula sakerten kula jantinya senika tak kira aja nak mun selaken been andi tengkase tak bener engko semai ngaasumi hati jeng nangis nak. Serang kok ngidingake cocan beena seumpama nangkok re mampu ping beene pabunga benengkok tapi jereng kabede nambu engak Riana sapora nangkok kabeen ya Sumiati masa kerong dan kula sial Imam, labang mau buka jong. Labang ah. Bing selakeen lah dateng temone gelu engkok ngelak abideng lu ya nak ya. Apa mak nangis? Anjing kota Arab pada ya Mas, malang kok kerong kabeh enggak ya Mas, ban berempan nare tak buat enggak ya Mas. Sumiati, Iya apa deh ya Mas? kasok nek seraja. Mun pancen mbak Andrea kerong kasengko. Ki enggak kangko. Berarti mbak ring bini sesoleha. Baik, maeku lebih rasai. Ketemu mana? Mam, Ini tadi. Jong. Apa re? Kopi. Mai bedai butuh lakwa. Maaf. Gelas bingkeng bersih Pak. Sedap. Pada emak yo. Agak sih Pak. Apa nyoro? Bajaran korang Pak. Bisa bulan Pak. Dimang kok tahu butuh majar mbak? Oh, tahun yang butuh Pak. Mun butuh malah lo sekut Pak. Cepat odus kata tangga kok. Cepat odus kata tangga. Tak kira. Engkau tak tahu tangan ke banyong. Oh, impian tadi ngau tangan kau lah. Ada apa? Pilih tanah aku orang. Abang lo jadi kapol. Ya mam, 1 juta sebulan gua. Pam, Iya. orang kau tuh sabar jom. Boy, iya Saya mas. penting mbak ensok ngosokan. Engkau tak ngosokan senang sangkan di tonggangan kamu. Kau lah tak kira ngosok kabak, Nathan. Ya, Terus, apa sama tuh salah tuh? kami tinggal. Ya. Sumiati, Apa deh ya Mas? lebih-lebih engkau lek. Juga engkau kerong kabaan.
Seminggu engkau bade dengan di sana orang. Saare engkau bade bengkok. Terkadang engkau sabulan bade dengan di sana orang. Samalam engkau nginep dengan bengkok. Lek, dari apa? Engkau teroma bunga abakna. Teroma bunga orang tua. Sehingga engkau ariata kersan kasanaki numpo nginep bade dengan di sana orang. Sumiati. Angkok king boda sayo cakin ka beun dek Satya. Pada ya mas. Sapa mun tak beun sinulong angkok. Dilebokna area beuleun angkok, angkok laki na beuna. Iya mas. Pada ya mas kok abdi deh ya mas terus-terusan kok. Tapi kok mata siang kok deh ya mas. Sumiati, Apa deh ya mas? apa sakiran tak tuti menyesela ka aten beun kalamun engko acareta ka beun. Mas. Hah? Apakah beratnya banda ya mas kok bisa nolong? Saya apa? Bandel dong na ate deh ya mas. Kok tetap nih sekabaan. Coba lagi kok deh ya mas. Mak bisa kok tak nolong abang deh ya mas. Om kuwen lek, Iya mas. beuna sayang omku kangko. Sayang kok. Beuna cinta omku kangko. Cinta kok deh ya mas. Fokus ratin beuna lek. Sumiati. Engkau Satya tekor lek. Atau gengan engkau anjlok. Engkau milanang ka beuna. Sapa sih nulung ngamun tak beun? Marayak dana. Sumiati. Ya apa deh ya mas. Timpang engkau autang kau reng lek. Beuna setodus. Timpang engkau ngalabang ni paraja. Iyong pamaking kau tak kelar nyerah. Pas isi taroma. Beuna juga norok todus. Tang ring tua norok todus. Iya mas. Buat ibu kok norok todus salah apa mas? Mana kok tak ambil lagi nang kok deh ya mas. Kente mega. Sumiati. Engkau lek. Om Gun tak mangke engkau acaritakan tarian ka beun. Om Gun engkau tak tege lek ngucapkan tarian ka beun. Iyong pama engkau beda sepenta ka beun apa sakiran beuna beri kangko. Mas. Lakor nyabot ah. Benta kalaban beun mas. Apa ban saya benta kang deh ya mas. Engkau bisa beri kabaan mas. Bisa kore mada mengaten baan deh ya mas. Sumiati, Iya apa deh ya mas. lek, Apa deh ya mas. engkau teronging jema geleng nga beun lek. Mas. Apa balai pikir deh ya mas. Tetibaan saya telubaan saya ngencam kita Israel kan mbak. Tetibaan saya ngencam apa boleh deh ya mas. Sumiati, engkau mun ontong lek. Sakapina saya ingin jam kalau ben sengkok. Arwai serana. Mak gen geleng kinin pantaria. Beuna minta genti pada napa rajon lek. Minta ase telo on, minta ase 3 kilo, genti enak kon lamun Korea ontong. Mas. Tahu sabar akan TS raja anda ya mas. Sakene boy serai dah ya mas. Kibaan ringin jema pula. Apa sakiran benda tak todus mas. Hari aku caki bani bebelin abah anda ya mas. Sumiati, Raranya lain dah ya mas. Cengku peraria dah ya mas. Hari tak cara rajarkan dah ya mas. engkau ngerti lek. Sak geleng ngajar ya benih bebelin nangko. Bebelin na orang sepona beuna. Masa iya lek? Kalamun engkau susah, kalamun engkau berak tak nulonga Sumiati. Mas. Sengkot lah cukup nolong kabah anda ya mas. Masa iya ban mangka aban. Ketingko egalan nungna kalaban baan. Engkau sana Sumiati. sabar lah tak mulai dah ya mas. Engkau kumperak nangis saya dalam hati sengkok.
Kumpera mikir baan engko baan tak kok palangi Udahlah. jalan deh. Para deh ya. Tak usah nangis. Beri apa aja? Allah rasa poran engko seraja deh ya mas. Saporan engko deh ya mas. Bangun ikan saporan deh ya mas. Beri apa aja? Anja mas saporan engko seraja. Angkok lakin mbak Lek. Iya baan lagi engko deh ya mas. Berarti mbak nanti kangkok berarti mbak nanti beri kangkok. Kurang ajar ha? Sumiati. Apa deh ya mas? Lek. Angkok penting tolang penting salera makan na mbak na. Hah? Mas. Iya pacat mas cobaan jalan koda ya mas. Tapi bahan mas kumpani rasa kalian sing nginjem kangko. Tetiri apaan ki ibu tutukan mas nangko deh ya mas. Berarti mbak na tak seneng kangkok. Mas seneng engkau mas engkau tak terpedaya. Berarti mbak na berak menang gue yang jam kalaban Ya cengkok. tak berat. Berarti berak mbak na makan na kalaban cengkok. Ha? Berak dia kangkokan. Ha? Apa ya? Nak genjo tabu mbok nak. Apa Ismail? Oh. Hah? Nyoba pikir bu. Engkau anak mbak nering tua. Iya nak, Iya. iya nak, iya. Mun nak engkau area sosa. Orang sepuh norok sosa kan bu. Bo iya nak, Mun engkau adik kabratan kan mbak na norok berak. iya dong. Bu. Nyoba bayang lagi. Engkau berak nginjam geleng ngasih tak kertai beri. Paning abak nginjem geleng tak beri cong, sebini entak pentong, genjo tabun. Nak, marah anak kudu engak. Baan remokol bini jek ben saromben. Apa boleh kabeda nasebiniin baan re beberek cong. Ismail, baan remon iya biasa ya di ngaki tak perak sakalian dukane nginjem mas-mas nasebiniin. Arya lah telo kalian satiana marah racong jek terus sakit. Masa rabak rereng laki tak bisa usaha lain deh iya nak. Biasa nak cong mbak remon bebini renget beberek mbak eman niser enjek tak mentong ben saromben cong. Salan siapa? Salan siapa jadi mengandung siapa si nyoro? Hah? Arapa? Salan siapa mak ngandung? Oh, biasa nabaan perak cong. Sororo tatangko. Napa nih awak? Mim, tatang keserak sorakan masalah kok atau karbini-bini. Lakun engkau mumpasoki seberingin jam beras ya. Mungkin lo. Nih kasih kaya ngernapa? Nyoba. Pian ki, tada ombak, tada angin, atau karma lolo. Pikir jom. Mun engkau andik kabraan siapa norok berak nak? Hah? Ring sepok keluarga norok berak. Ah, tegak bok na norok berak. Kau udah norok berak. Samangkin tengku berak napa? Berak masalah apa panjenengan? Engkau atau gengan tekor jom. Tekor pas, Anjlok. anjlok, Nginjem maka siapa betul mun tak nginjem kabelo. tak mon orang saya tanggung jawab pak nginjem ada pak Ebri. Saben nampian nginjem geleng, tada botok, tada asim, lonyo pon. Samangkin nginjem geleng boleh, tada ombak, tada angin, lonyo boleh. Pikir kampian pak, nih karaji nampian, nompo kakak anjo, biasa naik pak bunga, aku pak bunga lah, wis santap colok, lagi pun kau lempian. Engkau semajar baan mudah. Tekak si maju rempian tapi mun bebet kayak nggak setan sera saya pernah apa? Jarot. Iya. Tenang. Ya emosi kok. Pak acara mata kalah kau ustad. Oh, tak mon ustad pada bajaran awak nih kata temu bajaran naten ki. Jong Ismail, Bu, di ngaki ya nak mbok ya nak ya. Engkok matoro akabeen ya nak. Marah mon been pacet andik kabreten, dik kabutuhan.
usaha lain ya nak. Apa di nam para turu jual ya nak. Asa jek di sebini. Mbak engko tuh engak nak. Sanajan sebiniin mbak andre ngarontok mas-mas nak. Tapi benih beli na mbak benih beli na embu. Arya beli na reng tuana. Mun bit abit patada tak kok semalo deh iya nak. Tenang bu. Apa ya? Biar nunggu kowe iki kok sadar. Jam tahu lagi. Kak. Sana apa kurang ngamen, Pak? Masa majikan kalah karo soro? Sana apa? 100. Apa tuh? Sana apa? 200. Sana apa nikah? 300. Nikah apa? 250. Kalau saya ada gendeng ngamen tong berapa kan ya? Kalau saya kat. Mbak namun lah tahu saya 350 magi atanya. Bang Kipo kok tahu Tina, Bon? Ngoseng rek. Jono nang kowe pada dhewe kalkulator merak mutak kire. Bu, Iya pacong. mana kasak kemudian lu? Iya nak. Sebelum nangkok nyemblang, keng engkau apa senang kabonnya nak. Si biniin mbak setia kabedon beberapa sakecil lagi lahir lagi. Marah cek pokol bayi naknya. Mun mbak tak puas mentong si biniin engkau pentong cong. Pokok jek si biniin. Bu. Berarti mbak tak iman gangko iman gamanto. Engkau budun mbaan. Dosa apa nak cek reng tua mak tak eman ka anak pokok bener mun mbak bener engkau eman cong. Sana jen anak orang tapi mun bener engkau eman. Emang bener mbak abang si biniin Ismail. Sayang mbak na. Mbak na iko caki pertapaan nangko, ha? Sayang iko cambuk nangko. Coba ban berambun tatang kemari putelek rambut. Suyati. Kemudian saya nggak iya nak. Mas ngajak bagi ya nak ya. Saya nggak iya nak. Ibu. Berak. Kepang ngopi ngawalan ya lembimbu. Mas. Sesongkon tak terongkon ya saya lemah dia mas. Aroma sangkore bahagia, aroma sangkore bunga. Pas ebore kenal lemengkok jangkok pun Lah. tak mantau dah ya mas. Buka lek gelang lek. Allah Rama. Amaran angkok male tak ngulbu. Napsong kok male tak ongka dara. Buka. Allah Rama. Tak buka agen benar. Tak buka. Tak buka. Tak buka. Tak buka. Ma. Buka. Mas, Apa? berarti mana tegang engkau dah ya mas. Bening kok tega kabar lek. Bening kok tekad kabar king mbak naman ke kok, ha? Engkau lah kentangi di ban pangesel nama anda ya mas. Allah koban kumperak tekor bayi dah ya mas. Semiati. Masa iya dah ya mas, tekor melolo dah ya mas. Elah banyak banyak dareta lek, iya. Engkau kaburu ngurus na bareng. Kaburu ngurus na dagangan, ha? Noro. Mbak namun kok tadi tinggi tekan kengok mana? Halo? Halo? Polisi? Pak polisi? Oh iya. Di sini di daerah Gayam ada terjadi kriminal sedikit, Pak. Tentang KDRT. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga, Pak. Iya. Segera datang, Pak.
Moseng ya re. Kason, Pun siapa? polisi. Iya, KDRT tiap masalah. Sa. Kadalem. Mam. Po, nanying lah. Boh, kadalem awan aja. Kadalem awan aja. Korcak, tidak gemiring nih, Mas. Sumiati, buka lek. Mas. Apa sekira mbak lah tetap aja kang kocok menria esrana deh ya mas. Angko aja cak burung pakali kabon, ha? Sampah mangko bare tak nyerah kang deh ya mas. Sampah makalarga nangko renter dan nangko aja wapu beremba deh ya. Sumiati, masa benar tak bisa tawa caca colok? Hah? Masa tak bisa ngurus benar karing tuana? Umpama ring tuana benar tanya apa-apaan ku yang kuya. Mas. Engkau demi baan mas, engkau lah kerja besang deh ya mas. Engkau nisem kabaan. Iya bagi apa daya permintaan abak daya mas kalau sana baan daya mas. Kan bangkana le. Mun pancen benar sayang kangko marah bagi gelem. Sakun berak urusan gelem le. Iya bagi ya daya mas. Buka mulai gelak tak sakit kau lain. Takar ngerain kau takar. Ya. Makin nangis tuan. Sung. Berarti bakna berak gelang area pada tanang ngangko, ha? Iya mas. Mun jad bakna tak berak le. Mun kira teti demanga atau ngena boleh. Masa iyalah mas engkau tak represent kalau ban-baan. Engkau lah cukup mikir engkau kabaan ya mas. Lah cukup nolong apa kasus sana baan ya mas. Allah sepurahan engkau sebanyak ya mas. Sung. Sepurahan engkau ya mas. Bagi awanja. Bagi atong na wanja. Jalan. Bagi atong na wanja. Ha? Ah. Mangakan norak dia. Angko mun bekel-bekel ay kepek baun ba ni petel dirakong. Mas. Iya bagi ya engkau ya mas. Kalau nggak buka. Sumiati. Engkau tak kira cungoco sayang. Jaga. Mak tatang ke itu. Iya. Sayang, Mas. engkau mun lah hasil lek. Kalau ngabak nih meliakin sepadan lengan. Iya moga-moga banter hasil ada ya mas. Hah? Apa cincin baan engkau mah terteka ada ya mas. Sumiati, kucing kau ya lek. Iya mas. Sok tak bentaan kambu. Mun par lombu atanya kau boleh buka le sabo, ya? Iya mas.
Engkau ajalan apong pengbu tak tahu. Saya nggak cabit-cabit deh ya mas. Soalnya engkau lah parah kalah raginda ya. Saya sampai bahan abit hati engkau lah deh ya mas. Mun perak masa rabak nerea seharim bi'e. Seadan te aki kangkuk masa engkau sing ngejenagin. Mas. Anjang kok karena ngalebak ada ya mas. Ya, jalan engkau sayang. Iya mas, selamat iya mas. Ya, Iya mas. Sumiati. Kemagelang anak. Bu, Iya nak. sabak gak bisa bu, soalnya banyak maling senika bu. Sabuk aku. Salah kendam mah. Sobung ajalan senika laku bu. Ajalan kono. Ambu yo nak jak nangis boy. Tapi kok ate sial malolo. Arya mas. Oke, bener ada boy. tamu. Ayo bertamu. Oke, lengkap. Iya, ada bola. Kita dong. Eh, Tak tajuk lagi. ada bola. Pak napa? Kok angku nak turun ke bawah? Boleh kok tak nyaman sekali. Ate aru arsa sial boy. Padang boy roban ban sebelah. Sesongku nengkok baras dia yang ngidin adek tahu saban re kau bater Ya, Mas. kok. Ayo ya. Bila rabu kan? Buru-buru. Oke. Kok re bunga datang mbak tidak nak dah ya dek. Apa? Jo saya serepan kan bu. Bo jereben buru nongo apa ini tomang gro pas jereben jom. Arah Arah apa? Arah apa? Andus nganggu yontok. Oh, nggak ajar ya? Tanggal leket ya. Keng tade rahasia apa saya simpen bareng-bareng? So, bukan dia tentram dan dasmani. Tade apa kan you? Ja ada apa deh ya dek? Udah mana nunggu ya? Sabak dia banyak rampok. Tahu leng aku masing-masing ja. Jual. Iya nak. Tojuk you. Siapa suruh ngangku je? Banyak. Ya wes sakit agar nggak mutin tua on. Di rokok. Apa? Engkau namu itu nak, engkau kerong tak tanya rokok aja. Kita di rokok wah. Deki. Nyala aja pokok now lo. Tujuk ya atas nah, tujuk ya atas ya, tujuk ibobong ya. Selalu malu tuh di atas. Kanda bener. Hah? Bisa napas kancangnya lagi nak apa? Cokok. Lagi kopi. Kopi tong. You Sumiati. Iya apa? Kok deh, ya, satya abala ongku si songguna kabeen, abala Iya. inti careta kabeen. Engkok benetul mamatul kabeen. dek? Beda apa? Baan deh, mon dek? parlo mole you. Hah? Mole kabengko. Bapak bodoh kian. Boh. Baan area teretan engkok ning sebelat. Arapa bak nama pas tadek mainan engkok tahu. Cong sujono. Mak pas ayu nek sara mole benti kacong. Empian Jarang oning andi aku. lake nak. Angke. Mangkan empian deti orang tua nih pimpin andi anak. Kama kelengar. Kakang Sujono nih ke anut linot amain no manoan. Can sapa nak. Baan amin ser-seran kakang yu. Dek. Tadi ban datang dan nare tak mampu ngangkok deh ya ban. Rekan mah berangkok. Latihan aro senang kok bani oro senaba anda ya dah tahu sama anda tuh mama tuh apa kangkok. Arapa pandai yang bak bubut. Pandai yang beberapa. Bayiin buat dilahir tak kira ngucap mama. Tak kira ngucap joi. Pakun ngucap bapak. Mun kira ban remah berangkok ban mak ada enak deh ya.
Lati nengkok lah saya ngabasakin mas serwa tahu sare benrok nurok dah ya deh. Engkau beni apa kabarnya? Engkau niser kabar ternyata. Tahu sabar nangis ada nengkok soal abang kok berat dah ya mak bisa bare memberangkong ya. Kok raja tak terima namun setong ternyata area cokoco bon laken. Kok tak terima aja. Lati nengkok niser dah ya deh. Engkau sayang dah ya tahu sabar mah mencara engkau berjajaan dah ya. Allah engkau niser dah ya. Toleh bahan molan ni dengan ya deh bahan mungkira bahan ni memberangkok dah ya deh. Yo, muliang kok. Kape senga ya yo. Pale mana aku lagi, Bo? Senga. Senga men. Senga Kang Sujono. Talek teki pa bener. Mon teti weng tua ni kepada Pak memimpin anak. Male tak lobo jelek mon sakane. Dan kula tak nangale tibi. Mata kasih nangale, Bo. Mata. Kita mulai main adat kamu. Kok boleh ay? Senga. Mon Bo tak pernah mulai. Mulai. Tang mamak bodoh kian. Angkok kelar makan ibu ni. Yuh. Iyalah deh. Saya nggak banyak sampai mata temu bijajan sampai banyak mengarah ya. Tahu sabar jangan cai bengkon orang tahu dus ya deh. Latin kok lah singa tora dah ya deh. Oleh mana aku Bu? Oke nak. Oleh Bu. Ai. Sumiati. Bu. Aduh, gue wajak musuhan tadi tanah. Bing. Aku nangkok malonge di ngaji ocak. Tarik kabaan. Arwah tak salah aja nak. Saya salah pacet saya ngakeen baan. Tapi saya ngandu malore engkok je engkok reng tua. Sangkuni bayi engkok reng tak bisa adidik anak nak. Musuh. Aku nunggu reng tua. Marang kok musuh. reng tua saya jalan. Alek lah. Adik, Sampai di ngaki sini kamu dan gula nisir kamas ni kamu. Sampai bareng mama mas-mas nabe adalah kado omku. Apa pasangan engkok saya rangkia tekin teh kabe ende iya nak. Dan gula rita sini kamu. Syukur dan gula tak biasa. Sialah nak. Setia dek iya nak. Ada tak saya laki iya nak. Iya lanjut. Ini nanding ibu Dian dan si penting kandungan nah. Iya mayule. Neser mau. Soal apa? Adik dan jarah. Mau tak nangale tak kira pas mau cak ngarua. Milana, area saking lada Pak kamu si banak emas kala bening kok. Iya, sing orang manusia tak kira pas andi apa? Tak berjalan mulus mesti pada kerikil-kerikil tajam. Ayo, san misan mbak nak aben tok neng. Iya. Jok pandang bulu. Iya. Siapa sih majar ban jangan pandang itu. Oh iya. Mana yang salah harus disalahkan. Saya bener Ayo, apa bener. bener. Yuk, Neser yuk. Mas Ismail. Awas mbak mas, kok kira ngelak dunyan mbak ndak iya mas. Awas mbak na iya mas. Oh bus tompes mbak na. Dunyana deh iya mas. Mas Ismail. Khadijah. Mas Ismail. Aduh. Halo sayang. Mas. Mas. Maafin kok kerong beres sare dua hari deh ya mas. Tak gampang ya. Engkau usaha ka angkui terus menyenengagin baan, terus menukna permintaan baan. Lek, Arya beri pada sakoni. Apa mas? Oh saya tentang kok emak mas. Ya. Tek marah mas, kok kabur mas. Marah kok karena galus kok terus kok lagi ya siapa orang dina mas. Baan berak kaburu-kaburun tibi. Mana mas? Aduh tinangkok susonang kok. Bah, ya Arya mak nanti anengil orang kok. Ya mana mas kok kabur nih ngangku ya mas. Jadi mai sabok lah. Aduh, teku sama posen kok menteri minta apa mas?
Mbak nai beri awing kok. Iyalah mas. Engkau sayang lu. Jurapole. Ya kok liaan siya beri agang kok. Berak so minta. Jangan minta lena kok. Jangan minta jori aduh mas. Mana mas? Aduh. Ontong. Apaan potong Arya meletuku. Engkau ontong ala kebon deh ya mas. Engkau pada aku sakunong deh ya mas. Ya, makin ngucak sa gunung. Candelan sa datang. Ara mas engkau kaburu deh ya mas. Pasang ngaki mas. Ya pasang ngaki kok tak pasang kok. Tak kira benda naja pasang ngaki kor. Mun Arya lo bengak kini. Engkau tak tahu si nyecet do. Iya kini engkau tak tahu masang. Beremas si masang ada iya mas. Mayo, berema berema. Dia saya kacir. Oh. Ada berema ada. Sa Arya tak masuk nyecet do berema. Ada katu bukal mas, katu bukal katu. Tangkana bukal pasang janjang. Arya mun masalah geleng saya tahu kan mbak Iya, masang. tina kalang-kalang kok masang titik dekian. Pasang geleng mak temu. Mak tambah raktin. Kok cetraktin mas. Itu siapa sih Bagaimana ngucap? si posang kangkok kan marah? Ya, mbak namun tangkok ganteng tak kira kendai mbak ya. Kan makana. Orang dina banyak. Tatang ke banyak ring tero kangkok lek ring tak itu rodi. Sila cabang orang dina mas. Engkau tak nemu jeki dia mas. Kan mangkan, engkau pas nuruti tatang ke mbak ndim mas ya nuah kan arwah. Iya, kok di mas nalpe adekin pas. Ya Ada benar ya mas, kok tak tahu dia mas. nalpe pagar. Kaleng malolo kan mesti ku apa kan orangnya mas. Norak yuk. Jara urus nangkok. Wah, orang banyak ring rakoraken lek. Ngucak terugi ya kang kok. Terang yang ke terang kula menterang kula tak mela. Engkau. Iya mas. Barang marang kok roba nengkok pantung padan sapar lek. Padana siapa ya film India? Salman. Hah? Salman. Oh, gagak ya. Ya gagak mas. Bagelong ada maratong nah. Arya setengah na beremang kok tak tahu aja mas. Marah dina mas. Dina ya mas ya. Banu area pasang leer sering area gelem. Coba naga bana mulai jelas si masanga. Engkau tak kerdu. Beremang wasi masanga tak kerdu mulai cabit do mulai kelak. Bawa teku. Menasanga bening aja dia kan. Area mun tanya area tak nemu kesempatan nang gelo-geloan. Iya. Marah apa tepak mas? On laon mun muka area on laon mi potong lek. Ya. Setongan apa lagi bilang aduh. Engkau rakit saja ya mas ya. Berema mas. Berema ban masang nadu. Area pasang akin kalau nggak tile pasang akin ban nyorot. Mana mendundu banar ikin sarang engkau kan sajen sana kan kau mas. Ya tuh bilang nemu kesempatan mun tak berengaki kayak area. Oh enggak. Oh enggak kok. Ada kan onga lah mas. Aduh. Apa? Badai perangko. Aduh. Epar saya kemadu. Tina pera epar kan engkau. Aduh. Area mak. Cuk, ai. Epar rabek nah. Engkau bengal ruang. Kok ya area main mata cetok main matanmu udah gimana? Nengeneng. Ban kabala melek Iya, kan tak kok. engkau tanggung jawab engkau lah. Kene gue pesen gue orang kan gede. Mas pada saya kau takut kan engkau lah mas. Selak dah. Takkan tak. Pesen bila saya majar dengan orang nak. Saya nak, aneh kayak perhentian ki mas. Neng nyator ya. Ya, buat nek para minta kangkok apa paling wah teku jera lek-lerekan jera. Boh. Arya mah tak tahu kabar seko kok. Nengeneng nyator. Oh, masalah ring melemas lek. Kenapa kak? Masalah melemas, pesen gorang ki minta pasang kaki. Oh. Bagus sandiwara apa pempian ndak gula. Mak, bila aja cuma tepak majar pesen. Tak usah alek-palek pempian aja ton gula kang. Gula oning mulai gula nyentim mimpian pon. Mangkan empian iyo tangisan disa. Mangkan tak ada sakal bagi orang geru ampian.
Patepak mun andi bini. Arya melek. Ja Arya mele. Mun mulana Kang. Mun mulana tang iu coba. Aru arat tinta pe karat tinana manusia buni paninga perhiasan sing ngangku yang impian. Tape lak benteng kalakono wasep jaga benbian. Wala ni gini sama aku padi lu jaing wan. Arya mata tahu karing serbek kira. Pabenter ala kombian. Pempok tunyan sagunung tape mun tengkan pen nyaletong tak kira bedolena laku Kang. Taragi mun parlo. Lek. Sujono. Arya lorong lek. Muka umum engkau sapa malu ka oreng. Salah nanti bi. Mun parlo mpian itu tua sama ken gula. Mbak Arya mah tak tahu kacacan oreng dek pacar opok ngono gen wae. Maaf. Gula sing ngodeun. Mun mulan tak wajib malah impian. Tapi mun gula ieu keueuna mainan. Kak, mun coba. Ala. Engkau Ismail tak pati tahu kau ko seminnya. Tahu mun coba beli cocok gula. Ayari mak. Cocok. Masakan golen. Cocok. Jebu dongkur ya. Cocokan. Oh. Ya dekik pada kentor ngowan. Engkau mi pas ngosok kaban lek. Rongrang tabuk ni tabuk lating wana. Mak perak rongrang tapi montan taretan Joko bemuk kalau ramanjit dari dia gula Kang. Boh, saat-saat lek. Saat-saat engkau Ismail ada Ismail boleh. Mpian je ajata gula. Mpian pun tetangga basah nih Kak. Kotak. Oh. Ya. Ban geng taretan ban coba benih taretan dah ban. Coba benih epar ban rambut kabunya ban ya kau kena. Sekor ngeri ban. Kan mangkana sekor coba. Terutawa siapa Ismail. Cakna orang jagun orang. Coba kotak. Mate ban ya kau. Dina mak mate coba. Geng epar ban geng. Mun benih epar mate ban lah. Kita tak mate yang Saya tak tanggung jawab. Mun tak tanggung jawab abi ini taraki kabung kok. Ada apa ban ngusuk apa? Mi ban nyucuk aja. Oh Mak, saan nyorot? Sampai pelang aki mak deg-medeg ban. Melang lah Mas, kan engkau lah. Ya din mak daring melang merah deg-medeg. Sambil ngabes, sambil meledak, sambil ngedetika. Mun tak seneng ka Sumiati katang taretan teraki. Boleh. Kelar makane ieu. Sogo mamak bodoh iki Kang. Boleh dan kok lah. Liser ya. Mas, engkau menejo tua santri. engkau santri lah. Bapak. Ban. Ya datang ke cocokan, mun tak cocoki dari awan. Tak kira nyocok bedan kok Mas, aku apes Kang Korwan. Ya, ada pesan-pesan lek. Mas Hatijah. Ismail. Arab para Mas mak emosi dah ya Mas. Arwah epar lek. Iya. Mas, Dung kadung engkau dan si Anun abo becak. Engkau aja pura sekali. mun ban sorong arwah pesta lah Mas bini Kang Tungko saya ngaden lah Mas. Hatijah. Apa Mas? Apa sakirani kening teguk ocan mbak? Bana ki orang anu kan kok ki berbukti ya. Dan tek bengkon lek. Kok Mas, yang pun ya Mas. Iya. Kamu lihat ya Mas. Iya. Sumiati. Mak buan mamatul kale museng kire. Salah aboy pamalu banyak noreng. Lek. Aku ki kurang berembak. Sayang sujon waret-aretan nabala. Nyoba kamera tatangga lek. Kan sumpil lah jamon ko. Sumiati. Panyaman mbak mikir patujen ngakan sakit akik mbak napa kali tak akik katundunan nawis ko. Ha?